Veliki pozdrav sa kanala Dobar zalogaj, dobrodošli. Danas pravimo još jedno fino slatko jelo, a kao što vidite riječ je o baklavi. Iako već imamo jedan recept objavljen na našem kanalu za tradicionalnu baklavu, koja je, moram reći, malo zahtjevnija za pripremiti i izrezati, odlučili smo se da napravimo nešto jednostavniju varijantu i pomognemo vam da napravite savršenu baklavu na što jednostavniji način. Biće nam potrebno oko 700 g oraha, 1/3 ćemo samljeti na malo krupnije komade, a ostatak nešto sitnije. Napravit ćemo jagdu, 1 kg šećera, litar i 200 ml vode stavit ćemo da kuha nekih 10 minuta. Pred kraj dodat ćemo par kriški limuna i malo limunovog soka. Revnu ćemo uključiti na 200 stepeni Celzijusa da se grije, a u pleh od revne složit ćemo 5 kora jednu na drugu bez da ih mastimo. Koristit ćemo 1 kg gotovih kora koji sadrže 30 listova. Na 5. list rasporedit ćemo malo oraha, a onda ćemo složiti 3 lista pa posuti ih orasima i tako 6 puta, sve dok ne potrošimo sve orahe. Za kraj će nam ostati 7 kora, pa ćemo na sam kraj staviti 6 komada listova ovako kako sam ja i baklavu ćemo izrezati. Izrežite na način koji želite, možete se poslužiti i nekim pomagalom, a ja sam to evo uradila slobodnom rukom jer se smatram kao vješta malo za rezanje. – 250 g putera i 50 ml ulja zagrijat ćemo do vrenja. Izrezanu baklavu prelit ćemo lagano i ravnomjerno prelim puterom. Stavit ćemo baklavu da se peče, ali prije toga prekrićemo je ovim posljednjim listom kako se ne bi prepekla i kako se gornji listovi ne bi dizali. Prvi 10 minuta ćemo je peći na 200 stepeni, pažljivo, a onda ćemo smanjiti temperaturu na 150 stepeni Celzijusa i peći baklavu dok ne porumeni. Ona se u stvari više suši. U međuvremenu možemo skinuti i taj gornji list jer će baklava ostati ovako kompaktna, to jest gornji listovi se neće podići. A onda ćemo je lagano ovako sve kutlaču po kutlaču polako zaliti. Nije loše da je zalijemo u više navrata jer se na taj način neće naglo podići i ovi listovi će ostati ovakvi kakvi jesu. Ovo je zaista jednostavan recept i nadam se da će vam se dopasti. Lijep pozdrav! Hvala što ste gledali.